A posle 70 godina knjige izdavača Gece Kona ponovo su u Beogradu. Vraćeno je ono što je oduzeto kao ratni plen. Ipak vredni srednjovekovni rukopisi tog 6. aprila 1941. godine zauvek su nestali u bombardovanju. Knjiga Jovana Sterije, Adler iz edicije Karijatide. Neke su od 796 knjiga koje su kao ratni plen od 1943. bile pohranjene u Univerzitetskoj biblioteci u Lajpcigu. 2009. Nemci su pokrenuli projekat istraživanja otetih dobara, pošto su tokom obnove arhiva našli potvrde i o ovoj pošiljci iz Srbije. Usled nedostatka naslednika, a u skladu sa odlukama Jevrejske konferencije za odštetne zahteve i ugovorom sa posljednjeg Lajpciškog sajma, knjige najpoznatijeg beogradskog izdavača predate su Narodnoj biblioteci. Knjige izdavačke kuće Geca Kon su za 70 godina u Lajpcigu bile neprimetne usred miliona drugih knjiga na stotinama drugih jezika. Prazninu koju sada imamo markirat ćemo za sva vremena i tako je učiniti primetnom svim budućim posetiocima. Time što vraćamo ono što nam ne pripada, pokazujemo da drugačije mislimo i delujemo u odnosu na prethodne generacije. O posvećenosti, pamćenju i smislu koji nas povezuju i obavezuju govorili su ambasador Nemačke Wolfram Maass i ministar kulture Predrag Marković, koji su sa ostalim gostima obišli zgradu u kojoj radovi i dalje traju, ali je deo nameštaja čitaonice useljen. Definitivan završetak radova prema obaveštenju izvođača je 15. maj. To je definitivan datum kada svi radnici izlaze iz biblioteke, iz zgrade. Od tog trenutka imamo jedan period koji zaista ne zavisi od nas, koji se tiče na tehničke primopredaje, protivpožarnih saglasnosti i svih ostalih dokumenata koji su neophodni. Osnovana 1832. Narodna biblioteka Srbije sa 300.000 knjiga postojala je do 1941. na Kosančićevom vencu, gde su u znak sećanja na bombardovanje i danas položeni venci. 6. aprila 1973. biblioteka je useljena u zgradu na Vračarskom platovu.